Mapana ko ni Jolong gapo, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwak. Isu ti ayan ti bakante. Kayat mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahoam, iha. Aganas tayo, mami. Awan mat ngamin bakante ditoy. Anya pa'y ngayon no di kasta. Ti mat kapsat mo ani ami. Ditoy ti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan matatao dito'y balay? Napanman siguro ni ijay balay da joy agayim mi, mami. Kanayon ijay balay ti gayim mo. Imbag kat tanasing pati gayim yo. Saan mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na ijay balay ti gayim mi, mami. Adda ngamin sadsadot day di akasingin mo. Umay laang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Sino ka di tiagnagan iti Jeff akanayon mo akatex, ha? Apay ang pinakibiyangam ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan, saan tapay mat nga agasawa? Amo mat anapudnuwakan ka. Apay ay alang-alang mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamat nga alang-alang ti panagayat ko kan ka, Apay nga dapay lang nalimod akatetex mo. textmate laang dayjay. Awan relasyon mi. Awan relasyon nyo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yu ti agkita. Text laang dayjay. Awan mali siya na. Ne, bro. Itamang pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigod na kasta? Nasakitin akam ko, bro. Napudno aki ni Ami. Ngam saan napudno kanyak. Pag kunamasan anapudnukan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation da iti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no day, Jay? Inatiw na ka nga ron day nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan iti Amerika. Isuan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kaslamay yung iwat yung pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kanto iti mapagkalkan a babae. Isulang ti babae nga pitpitik ti pusok. Italang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta. Asakit ang marikriknam. Saan ka di nga imbagam ang makastrag ka iti asidad nga ospital ditoy, friend? Kastamat ti amok, friend. Ngam adamat insarat ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnama. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapan kaagapla iti sa baning nga ospital. Ay, imbag pa'y ni Ivy akasingin mo Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, taijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamon na nga adabakante ijay? Nakita nun sa kano iti online. Pinadas na kat napagasatan mo. Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaan iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sigamat gayam, friend. Nasayatak mo dito'y. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign nga min ti dadduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga rodita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka di terminal. O sige, itamot laang. Agim paki akta umayak dita. Amangan no adda pa'y makauna. Sayang ti gundaway. Darasam nga ruhat tapno masabat ka. Ada nga min jutik inton rabii. Areglado gayam. Bye. See you. Apay anak kaimpake ka? Papanam? Adda ka no bakante iji ospital nga ayan ni Ivy. Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmetan. Ha? Panawan nak ditoy? Ay, saan ako na makaumay diti balayo? Tawan ka matan. Mabalin mo lahat damat ti umay. Taad damat ni mami ditoy. Sika ti makagapuno apay nga umayak ditoy.
Ngam pumanaw kamot ton. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay. Sige, agawid ak nga rudon. Pimanaw mo tan. Uray intulod nakla kumamit ijay pagurayan iti bus. O, apa nakarupangat ka si mangpat, anak. Masurunak iti kasingin ko. Apa kasuron mo ti kapsat mo? Kasano, inawis na ni Joy, ijayan na. Siya kung tinawanan iti gayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, iti ulong ka po. Maragsakan kayo, taadan kadwa ni Ivy? Ha, talaga akay kaya tsuday dyan nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmaymaysa ni Ivy ijay. Idinto tadwata dito eh. Ngam duma ti gayam, mami. Awanan ni Joy iti balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito terminal, friend. Saan ka di nga imbagak nga orayan ka? Intan, tay pakadak ka ni Nana Lolita nga da ka akadwak iti kwarto nga abangat. Maalaak nga tamot iti pagtrab-trabaho mga ospital. Masigurado tagkasapulan da iti nurse. Kasarita ka di head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amom, kaslaman na sakit tinakam ni Ami iti mayak ditoy. Ha? Taakpay mat. Saan ka nun ama kapan iti balay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakkel tinagdumaan nyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Taadda ka na sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Ada ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo day taa? May isa nga empleyado iti bangko. Dahito ti bagbagak kakadwak iti ababangak ka kwarto, Nana. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasan ko. Alangan mo't alalaki, Nana. Kit balasang akpay mat. Impagarup ko nga asawam ti ibagbagam asumangpat akadwam. May samat a nurse, Nana. Mapanag-apply ti pagtrab-trabaho. Nasayaat mo't nga rod, tapno adakadwam. Nang rona no pararabii ka. Wan, Nana. Nasingad agayim ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbagak nga umaymat dito eh. Sige nga rod, balasang kaw. Malayo nagyo ti gargarot siyaw. Tapno makaina na kayo mat. Ada yun sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami, Nana. Sige nga rod, patuloyin men. Hello? Sino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursorok ti Agilocano. Tapno sana kamayawawan dito'y Pilipinas. Imbagman? Bilibak mat, iti kinapartak mo anak kasuro iti pagsasao nga Iloko. Nabayag ako dito'y Pilipinas. Taga dito'y tinag. Tila nga mak ti Amerikano. Kastagayam. Kaya't mo kadimat agyan dito'y Pilipinas? Wen, kaya't kau. Isuwa nakikahiyamakan ka. Iti nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikahiyamkan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tan tumatlang iti personal. O sige, urayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Joy, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan mi, mami? Naka-loudspeaker kami. Dakas ka di, numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto, ti pagsarsaritaan mi. Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di pati love life, kat pakibiyangan nyo, mami? Ibalakad ko laang asaan ka kumanga agdardarasutos. Ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramato ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao. Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaap mo.
Awan ti opisina ita, anak. Papanam ka di. Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mga wisak man, iti kadwa ka mapanagpasyat. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ada ko makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan dayta? Trabaho tinapanan ti gayam mo, Joy. Adamot mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito'y. Addan to ado mo ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka mat, Ami. Awan kadwa ka agpasyar. Umay na kumadagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi ditoy, wano agkita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigod na pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga ro, DJ. Bye. At damang ilibre iti restaurant. Uy, bro. Sinmaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnama. Inawagan nak ni Ami, ag-date kami. Isumot lagayam. Akas laim mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad lang, bro. Kita, tamang anwar aramatan na kalaang dayjay. Anya ti kayat masawan, bro. Kwa, bro. Ti kayat ko asawan. Agridam ka. Amanga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mat siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasi matigayam ko. Madlaw ko, asaan anapod no ni Ami kankwana. Di na pa'y lakat isukat. Adang ka matgayam dito yan. Nag-order ka kumana. Diyak amo na niya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Ay, awan namin ti kadwak nga agpasyat. Tawan ni Joy. Napanan na ka di. Tapay ako nam ngawan. Inawis ti salbag akabsat ko. Ha? At nakabsat mo? Italangan na ibagama. Kan, apay asalbag ako nam kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag pa sita na dita nagpasyar dito'y parke. Nabiit pa dyan yung umaymi dito'y ka ni Joy. Kasta ka din. Apay adidak inawis. Mabiit lang ha? Kita at man no sino ti umawawag? Apay adi mo song bata. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umawawag. Wrong number? Kasta ya? Wen. Ala, agawitan Kevin. Bigla si makit ti ulo. O sige, itulod kan iti balaya. Saanan? Ipalugan na klangan iti taxi. Apaman ang makadano na kiti balay. Iturog ko. Ay, napuyata nak namin iti rabi. Iso akas to iti marikrik nak ita. Kevin, agawid tan. Bigla si makit ti ulo. Itulod ka na iti balaya. Saanan? Ipalugan na klangan iti taxi. Inak maturog. Napuyata nak namin iti rabi. O sige nga, Rod. Mangparak iti taksi apagluganam. Sige man nga, Rod. Baliwan tantulangan ti agpasyar. Into naman trabaho tayo. Inta man na nagpasyar, ha? Ne, ada sumungad a taxi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Himawag kita ngam di mo magsinong batan. Kuwang amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangpot ko ngamin. Kano ta ka di ang kita? Ibagam kaniya di husto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige.
Yawag mong tungarod no kaanaw. Okay. Ang mabalin ka din nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to lang ngayon. Sana bale, tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga Rod. Nagbeat ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nagdate. Ang adda ka na dagos. Idada kami di park. Aday mawag kan kwa na. Hindi kwan. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nagdate. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod ket, bro. Kaya't ko kumabay ngagpasyar kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaan tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Taamangan, nuar aramatan na kalaang. Kunak numayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagduwa-duwa na tigtignay na. Kaslad na pa kariribo ka, manak ko. At da ka di maitulong ko. Kaya ti ka textmate kung agkita kami, mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mo't no adda ilimlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka ding aglimod dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No adda man nagilimad, adda mo't saan? Ay, anya nga tati Aramidak. Magagaranak mo tan ang makakita ka ni Jeff, mami. Ulitak nga'y balakad kan ka. Saan ka ngagdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am mo di tao. Aramatak laang mo, tapno makadano na ki Amerika. Kas nakun-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man? Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahom dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan na kisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kanti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita? Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amon, makipagkita ka nun kanyak di textmate ko. Kasano ni Kevin? Kaasi mo? Kevin lata di reserba. Ay na, maditikas tagayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mat nga agasawa ka ni Kevin? Uray pa'y. Ninsamat amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Wen nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Uray siya katjak mo. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno nga ta, day nga Amerikano? Day ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag-video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna ka ni di Amerikano, nga agkita dan tulaang kano. Kasla damading agparparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Diyak ngamin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam? Apay, ipalubos ko ket din ang maisagmakak? Ibalakad ko kumati aramidan. Inton madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pa'y tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulang ta dayta iti umno a panawan kan gundaway. Ket,
Anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggag man, numayat matlaan. Saan ka ko mga umuna iti pagkitaan niyo? Anya ti kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no adda kadwana. Anya? Nene. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko ni Ami arumwar kamin to. Into nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibaga ti may sa ka opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kahit mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Jak kayat amanayunan ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay. Manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, ti ka-textmate na. Paliiwag, no anya ti aramidan da. Adakin ka deta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo, gayam. Saan ko nalagip? Anyon to nga ti resulta ti panagkita da? Padasat nga awagan ninton madamdama. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot ka datan. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw ko nga da pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto tawan na rik nakakas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akasta ti kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang teriknak. Awagak ti may sakadag iti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga yung bagana? Saan ka di nga yung bagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant ditoy. Masigurado nga iti asidag ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak a makakita. Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko mati maganap mo, bro. Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumat lain. Saan? Di tangarong dagpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan ni ka ni Jeff. Agtugawak iti igid. Tapno makitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yellow at t-shirt ang nagtulagan mi nga isuot ko. Ikatagtulangan ti jacket ko, apaman ang makitak ni Jeff. Sa anak pinagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok apakabigbigan na kanya. Inton makitak nga adda sumret nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon ako kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kayat ang makita ti ibagbagana nga Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas jay ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga kita da ni Jeff. Agpakitak man kadakwada. Kasta ti lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabaalan na timang loko. Oh, kabalamat. Jak kayat timang loko. Tajak mat kayat timaloko. Wun ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka di oras ti trabaho yo ita babalasang. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa iti rabi eh.
Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayim mo, balasang ko. Wala na. Talaga na singpat. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Apay adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sabali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka diti simrak iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo man. Dayta nga tati kasinarak ni Ami. Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro man. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Tao. Enroar na ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Enroar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insiper ti jacket na. Tapno saan makita ti t-shirt na. Ti Makdar, kat dinardaras na ti limwar. Saan matgayam apuraw? Negro matgayam. Ami, mabit lang. Agawid ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa. Saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka, no di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag nga awit ko. Nukas ta. Umunag ta. Tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Sino ti kadwam? Kadwak itay ni Mark. At dan dita uneg. Umay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Mayet? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din nga iti sa balilaangan a restaurant ti papanan tayo? Ang kasanon ni Mark ije uneg. Amang ano naka-orderen? Ami! Apay nga pinanawam ti butang ridya unag. Inakadibaga, nga adda ka dito ruar. Anya ka dito sasawa mo? Ami! Apay pinanawam ti butang ridya unag. Inakadibaga, nga adda ka dito ruar. Anya ka dito sasawa mo? Makakatawa lang, Ami. Impagarup mo white American. Angam saan mat? Black American. Angam swerte. Tanagdakkel. Kan butanger. Manunga tatik kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagan. Dita kayo man laangan. Oy! Ami! Amang ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Boston bro. Nasair ka po iting bagam. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni Ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan nga insurat ko. Saan ka di nga ita? Ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita ko. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masurunak lang. Anya ti kasurun mo? Ay na, saan matgayam apuraw? May samat gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan mami, makapadismaya ti nakita. Dinardaras kun ati pimanaw. Ngam, ti dakas. Anya ti dakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino da kita a Kevin kan Mark? Je boyfriend ko, kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod, anak isinarak kay ti sabali. Hello, Mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mo't anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursurun. Sino ti kasuron na, Mami? Nakipagkita iti ka-textmate na.
masursuron asimangpet. Saan nga Amerikano apuraw? No diket Amerikano anang isit. Anya? Ket, anya ti resulta ti panagkita da, mami? Imo na ti kabsat mo iti restaurant. Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw nga imo na? Idi nakita na tinangawag kan ko na. Pimanaw ka no adakos. Nasaya at mat, tay naramid na tinsingasing ko. Asaan nga agpadlaw adagos? Kayat mo asawan. Insurom taramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, mami? Makakatawa ang itimbag ang mga inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisamak idimbaga ni mami. Uray siya. Diyak ninamnama a Black American gayam ti lalaki. Ngam tinakadismayaan ka no ti kabsat ko. Ti bagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakkel ka nalukmad. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kayat nga video call da. Kayat na nga ilimad ti tsura na. Agpaiso ti pagsasao, nga awan tiag na nayon apalimad. Uy! Si kamo ti masabat ko, Ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko laeng. No anya ti itsura yo, no da kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E dinto ta higante ni Jeff. Dinakman katawaan. Ang sa bagay, ang mga nubak ng dayjay a Black American. Pag ko naamot abak nang, Ano siguro ti maigatang na itikanan na. Isu akas jay ti pamagina. Sige ditakan, tada pa importante apa panaka. pimanaw akas da pa ng lais na kanya. Amangan no agpay sumot abak nang dayjay a Jeff. Amangan no kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. Ngam, no agpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan na karod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan mi kuma. Aramatak ni Jeff, tapno magunod ko ti arapaap ko, amakapan ijay Amerika. Hello, Jeff? Imawag ka, Matt. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta ko, ma. Pasensya kan. Adamin emergency ana pasamak. No kayat mo di, agkita taitan iti pareho a restaurant. Pudno ka di, agpakita ka, no mapanak ijay. Wan, agpaiso ti bagbagak. Kan sorry. Adala ngamin emergency ana pasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rudan iti pagsinarakan ta. Uray siyak. Agrobwatak matan tamapanakon. Agin noray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla butangar kan nagdakkel a tao. Kasla gulayat. Idinto ta siyak, nagbasitak. Asit gakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka gayam. Come on. Take your seat. Please. Oh, umika. Agyaman na, Jeff. Nasimpat samot daytoy abutangar. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagak man no. Sa dino apagiliang tinagapuan? California, USA. Kung naman nabayag ka dito kan bilibak tamom ti ag-Iloko. Ilocana ti inak. Isumat lagayam. Kaano ka kading agsubli di Amerika? Agyan kami pa'y dito, Jak payam mo, no kaano ak makasubli.
Mabalin ka di, akanayon tangag sinarak. Uwan, basta awan trabaho. May saak ngamin nga empleyado, Jeff. Bro, maialis na gayam iti destino. Kaslakayat kumantan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko. Into nadatan ije pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti dayje anegro. Agkibkibin damatan. Kaawatan, nga da relasyon da. Akat, nakita da ka kade. Diyak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kita. Lipatan mo dayje a babae, bro. Makasarak kanto iti maikarikan ka. Nagrigat ko nga rod amalipatan ti babae nga ay ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngamdumtang ti panawen, nga agbalintulangan na piglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met. Barang makalipatak. No saan ko na makit-kita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di ana sa kanyak? Nga dayjay Amerika ti dadakkel mo? Uwin, bro. Sumagmamanon atawan dayjay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. Adda. Ngamga po tadyak kayat apanawan ni Ami. Sana kasi murot kadakwada. Anya nga ta? No padasan taman matimapan ijay. Sika man. Padasan taman trabaho ijay Amerika. Katuna. Kahit agbirok taman mo't iti Amerikana. Uray na taytayag da, ngamdata. Adan plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, mami. Rombang laang nga agkalaysa kayon. Pagdadaksen ka na ko namin. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasano ngay ang maisurot na kidya Amerika? No saan kami nga agkalaysa? Tika di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kini, Jeff. Isu ti numero 1 ang makagapo, mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayam tinakirelasyon. Intorturad ko lang, mami. No makapanak lakit di Amerika. Jack lamon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa ngay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya jay ulongga po. Inta pa alaan dagi ti gargaret ta. Agkita ta iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta addi na oras jay ulongga po. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Ay, makadayo tamot laangan dito eh. Oo. Agliday ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen, bro. Ikagumakalipatan. Kasta, di mon laglagi pandayjay nga Ami. Itanam mon itilipat. Ala, intangaro din alaan dagiti gargaret ta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangaldaw no adda jotiyo. Sana bale, saan na nangina ti singgir ko. Mayat day ta na panunot yun, nana. Nalaklaka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital dito. Alaman nga rod, nana. Nagninang agpayso tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dayta nga rod tinanghag ka. Nangina ka no. Wen, nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan dito'y, nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak apara luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpayso dito'y apanganan dagiti mayat amangan, nana. Pagbalinan nyo kit di akantinda ito'y. Ado mati empleyado nga umay mangan no nalakatila ko yung. Unsa nga agpayso, balasan ka.
Imawag itay ni mami. Agkalaysa ka nun ni Ami. Makikanlaysan ti kabsat mo. Ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat taday tagayam. Ay, kapilitan nga aglive ta. Tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamanolang matngal daw. Sapay medyo nasakit tinakam ni Ami. Idi nagrubatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha. Agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta. Bro, nadamag mo ka din. Makikalay samat gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na. Anya pa'y nga ay. Awanan na, insugat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro. Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko. Ay na bro, dumtang to iti masakbayan, adi mo mapuutan. Sapay ko ma, bro. Ay na, di ka kadiagdanag bro, ubing kapay. Mabalin ka din nga ipagnatan ti papeles ta, tamapantay di Amerika? Apay ko ma, mapantay di Amerika. Awan ka di plano nga agsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito eh. Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Saan ako na mabalin nga subli di Amerika? Ha? Apay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito eh. Anya? Nga may mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga subli di Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Saan ko nga ibaga? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan mabalin nga agsubli ka di Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo kuman nadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun ko! Naimas ti luto yun, nana. Idi pa'y kumana panunot yu daytoy. Idi nakitak tirigat yo, asaan makaluto. Nukas jay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adulakit diti umay mangan dito'y nana. Ay na, agyaman kami tasaan kami amarigatan nga agluto pa'y no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan ditoy. Umad adon tupay nana. Awisen mi dagiti daduma pa'y atrabahador. Agyamanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yung kanya. Sidadaan kami mat nga agawis iti ado asuki nana. Da kayon sa ababala, sang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpot kayo ngamin, nana. Saan abaybay anti apo, tinasingpot a tao. Apay ka di nga gapapa kayo manan iti asawam. Kasano, kat saan mo't gayam mabalin nga agsubli di Amerika? Apay asaan mabalin? Hay, naideport ka no ti sinalbag a lalaki. Anya? Na-deport? Anya ti basol na, taapay na-deport. Nagtakaw ka no, mami. Agtatakaw gayam di a lalaki. Anya? Na-deport? Gaputag tatakaw. Ay na, makapasuron. Iso nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak di Amerika. Ngam na-deport mo't gayam. Ay, anya nga rudan ako. Asawa mo. Awan maaramidam, tanalpasan ti amin. Diyak o manugot, mami. Saan mabalin? Bro, awan opisina intun bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing ije bye-bye. Saan kumit nga mo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro.
Nagmayat kita dagi siya naglaing ag surfing. Sapay sa anak analaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumad dagiti makita ng agsursuro. Kasano nga rod, kat sa anak mo't analaing aglangoy. Nungay malmusak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Ang mga nusyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda riskyo. Adda da asidadaan amang isalakan, kadagiti agkamalay. Adda ka di amamom ka nakwada? Sa anak an naturad amapan agsursuro, no awan namnamaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamo nga agsursuro. Adamat dagiti naglalain. Adda maabangan ni J.A. surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mat, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibagata, nagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan matkit day? Ta saan akas iti surfing training center? Anang inatibayad. O sige. Mangala ta iti saggay sa ta surfing board. Ken trainer. Kaduna. Ay na. Nagmayat dito yung apagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado ngagpaiso ti tao ngagsurfing dito eh. Mayat dito yung apagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, kapo iti kangingiwat mo, anak ko. Do oray saan agsubsubli, mami? Linukunak matlang. Kasano ko maalinoko ka? Apay adi na imbaga nga isok at saan matgayam apuraw. Kandi na imbaga a deportado a tao. Panagkunak at saan apanang loko, tadi mo matdinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay ang nag-asawa kayo. Kunak na agpaiso ti bagbaga ni Mark abak na. Saan nga taas ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo ang makapan iti Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day ti madi iti manglukloko. Tasi kantumot ti maloko. Apay anak kaimpaki dagiti lupot mo. Saan ko naman usan ti kaskan ka? Napintas ka, ngam nagalas ma ti ugalim. Oray siyak, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y jenalaad, tamayat ti ugalin ha. Nalalas ka pa'y Sige, rumwarkan di ti balay mi. Di ta ko man nagkitkita pa'y. No kasano ti babawim, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase mat tao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami tamat dito eh. Awan pagdanagan nyo. Kasano kayo matdita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga anak ni Ami. Dakkel ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan madlawan. Kat, kasano itan? Aganak to ka di nga awan asawa na? Ay, anya pa ngay nga rod anak ko. Nako na ni Jeff kin ni Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kanu kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kanu dagiti lako. Angam, naimas kanu ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kanu ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kanu ti luto da. O sige, mapantay ito nal daw. Nung magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon apanganan ta. Katuna, adu kanu pa iti empleyado iti ospital amapmapan ijay. Asidag samat ngamin ti ospital ijay kantin ngay bagbagam. Asidag iti ospital. Angam no asidag iti punerarya, ay, jak kayat ti mapan ijay. Si kamat.
Jakpay nakakita iti kantin, iti asideg ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Dua ta amapan kano ijay. Kasta ka ni? O sige, intang arudan. Naira na pa'y matapangal daw. Sapay mabisina kun. Uray tsak nga rod. Ngam adamat agkasapulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta, sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. Oh, darasam gayam. Nakita nga agturong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kano ti lutoyo dito'y nana. Empleyado kayo kadi dita ospital? Saan nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kaminto nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount mi Sigurado da ita, barog. Adamat kanayon nga umay mangal daw dito a nurse, ngam italaang nga awanda. Nana, babalasang da kadipay. Ay, wan barog, masigurado ka babalasang dagijay. Barang makasirpat kami iti nurse, nana. Awanda kas na barog. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito'y ti pakasarakan mi. Aganak ka kadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titid na kwarta nga aramatet nga aganak. Awan na sakit bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka mangamin, anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali, anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam numad iti ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan kano agkasapulan kay ti tulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka, kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo mat idaatang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao, anakurang ti ayat iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni Jerry recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anes. Tayin tapay mangan. One friend, itaya ka pa'y ang mabisbisin. Intan iji kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan iji nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadat. Urayan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangput dan samot anapanangan. Apag usto nga rod. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga rodan. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda ngamin emergency itay, nana. Da kami adwatin ang kadwa iti doktor. Kasta ka day. Paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yan. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros nga imay nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yu ida. Kursunadak ida, para ka na kayo. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y amasango dagita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Saan mo pa'y akabulanan tapno agpasikal ka? Apay na nagsakit ti tiyan ko, mami. Mapandang harudan iti ospital. Ay mabitla ang tamang ayabak iti taksi. Sige nga rod, mami. Nasakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka pa'y nga aganak? Marigatan akon, mami. Ingkan mga yap iti taksi. Bayan. Mapantay di ospital.
Mabit lang tenak mga yab iti taksi. Sige man nga rod, mami. Nagsakit na talaga. Apay anasakit, kat saan ka pa imot nga aganak? Ingay mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabit lang. Apay ngay nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutanger. Uray iso na kumamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam no awan ti asawam. Ay, just kikit di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timagna. Marigatan ak, mami. Kas nagpipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti karuba. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit di numatulid ta. Inay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga ka ti aganak. Sa anak pa'y mat nga aganak. Nakrigat mat gaya man. Humayon, anak. Inayabak ti driver. Sa labayon na kan. Tamapantayon. Hello, anak. Adda madi anapasamak dito, Apay ka di, mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makit ti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Ta iterwar ti matres tinagyanan ti ubing, mami. Huwag nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apukok. Kasalon ti kabsat ko, mami. Addan iti operating room, anak. Sapay ko mga tawan dakas ang mapasamak kan kuana. Noda ka kuma dito, May saka kuma ang mga sikaso kan kuana, anak ko. Mga lang ti live ko. Taumayak dita, mami. Sige nga rod, anak. Bye. Apay ang matartaranta ka, gayam. Adda ka di dangkas anak pasamang. Inak pa iti ospital gayam. Inak mangala iti live ko. Impanda ka no ni Ami iti ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Ala, kaasimat ti kabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Ay, didak siguro palubusan nga agliv. Umayak kumamot ka. Sigurado dayta. Saan na ka palubusan? Tawan mo ti umno arason mo no apay nga agliv ka. Kanarigat no agidan ta nga agliv. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya tinapasama. Inakbit iti ospital nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko. Agawid ak pa'y biit. Apa yun? Anya tinapasamak? Impanda iti ospital ti kabsat ko, nana. Kasta ka Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kung naglakit no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka din nga agawid. Uwan, nana. Iso nga tugot kong tibag ko. Ala, agan-anad ka nga rod, basang. Kumusta ka, Ami? Anda ka dito ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito'y ospital. Kasano anaamuak nga da dito'y. Imawag ni Mami. Tamadanagan iti kasasad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta. Damo nga anak ko. Ectopic pay. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa bali mat gayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditek adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, Mami. Saan pa'y, anak? Si kala ang tinawagak. Tamad na anak, idi adda iti operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, Mami. Ay, di tayo matamo no sa dino ti ayan na.
Ichat tayo. Takarbangan na amaamuan tinapasamak. Ala, adakan ka no ichat mo, anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. Noan niya timakunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Uwan, mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, may papan iti daytoy abanag. Mayat matkit di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawan. Dayta ti may sapanggap ko, mami. Agsinublianda. Taagasawa daket nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul amamuan na. Di mo amon, no dumdum to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano si Diran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasamak. Awagam nga ron. Tapno iso ti agbayad iti bill ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo? Tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbangan na amaamuan, taputot na ti ubing. Kan asawa na ka. Sige nga ron. Tadyak pa'y mo't makatrabaho. Takas timotan tinapasamak kanya. Hello, sino da ito, eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito ospital. Apay nga da iti hospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anayro artifitos. Ta saan akusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Agpaimbaglangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka ni Jeff dito yung ospital, mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babaen iti cellphone. Imbag man ta saan nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo, anak ko. Naira na naka-online, mami. Inawagak, babaen iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, mami. Awan ti maaramidan tayo, Tada di tayo. Umuna kumapay a baby tayo. Kasta matan tinapasamak. Awanin maaramidan tayo. Tanapasamakan, mami. Mailuyusak no makitak ng agsangsangit ti kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta, bigla nagsakit ti tiyan ko. Ectopic pregnancy kano ko na ti doktor. Okay, aginanak ang ruden. Tapno danas ka pumigsa. Kat makaawid tayon. Agbayag ka kadi dito eh. Bantayan ka. Kasi mat ni mami. Agdandanag ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat. Idi nakita dangadaak. Napandan sa iti kantin iti daytoy nga ospital. Amangan no mabisindan. Di da pa'y namin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen? Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor. Di mo ka di madlaw. Manipod nagawid tayo dito balay. As-asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom idikan ko na. Wan nga rod, mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbang apagawidem. Pagyanam dito'y kat agsinubyan kayo nanak ko. Wan, mami. Dumawatakan kwa na iti pamakawan. Agyamanakan ka anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayon tumatlaang iti anak. Nadungumot gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala iti surat ti tao? Tapnos gaam ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramin. Nasurunak ngamin. Idi naamwak na i-deport, mami.
Ngam adamat makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngam pulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyo asawan? Amangan no inosente ni Jeff, Mami? Saan nga iti kasta anak ko? Adda dagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway a makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, intun bigat. Mapantamanan ija igit ti baybay. Apagiso, awan opisina inton bigat. Intan to man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tameten. Uy. Kumarit ka mo ta, bro. Nalaing ka ka din. Amok matbasitan, bro. Si Kangay. Kumarit ka ka di iti lumba? Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya tapusta. Sika ti rumbang agpanunot, ta sika ti kimarit. Okay. Di mabak, iso ti taya, ije resto bar. Ha? Ay, kato na. Sa anak apabak, bro. Ipasiguradok, asaan asyak ti taya, ije resto bar. Para makita, no asinon to ti taya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Un, bro. Aglumbata amapan. Ken agsubli, baba ni ti surfing board. Ije ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak iti talo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay resto bar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ha? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya ti mapaspasamag? Aging ginagayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramiden ta? Dito mat mayroar dagiti pasyente. Kasanon, agyan ta kadilat ta dito ayanda gayam. Itarayan ta ka di eda? Di damat makataray arumuar. Diya ka mo taramidak. Kasano numarba to'y pasdag. Sakruyak di may isa nga ubing. Sakruyak mat di may isa tarumuar ta. Kasanon tinaduma. Subliantan ti daduma. Pangikabilan ta ngay kadakwata. Sapay ang tudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Diya ko makita tigayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Masapul nga inak agparayat. Tapno matulungan mi ti gayam ko. Kevin! Ayan mo! Diya ko makita ti gayam ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Di na naibalansi ti bagina. Masapul nga inak agparayat. Tapno matulungan mi ti gayam ko. Agkakaribuso dagiti tattao. Gapu iti ginginad. Kalaat ngamin adim makal ti daluyon itay. Adulakit diti kaswaltes. Ijay. Adda rescue team ijay. Masapul abirukan mi ni Kevin. Amangan no saan ang nakatakdang adagos itay. Masapul ang matulungan mi ti gayam ko. Imbaglakit din. Tanakitak ang nakapaklab iti kadaratan ti gayam ko. Impandan iti emergency room. Sapay ko ma. Tawan dakas ang napasamakan ko na. At dasugat iti ulo na. Agi na naakpay. Pangururayak. Noon niya ti ibaga ti doktor. At damot nakitak. Ngagdardaras asimrak a nurse. Ditoy. Agi na naakpay ditoy. Ti pasyente. Nagtaarmat da ito yun na pasyente. Nalmas ka no. Kat nakita daan nakapaklab iti kadaratan. Alag dagiti vital signs na.
Asikaswag ka na laing takaasimat. Sapay nagtaarmat. Ayan ko kadi. Imbag na nakapuot kan. Ada ka dito yung ospital, sir. Ami, adda ka dito'y ulong ka po. Amamom ni Ami? Saan asyak ni Ami, sir? Agtagtagay na pa kadi. Apay nga ibagam asana si kaniami. Husto pa'y laang matipanagkitak. Siyak ni Ivy. Kasingin ko ni Ami nga ibagbagam. Anya, adda kasingin ni Ami. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Kasano nga ibagana, no di ka mat nagdamag, sir. Saan ka di aron bang? Nga ibagana ko mati amin. Agsublin ti doktor ditoy, sir. Kapampanaw na itay. Unay kan, bro. Pinagdanag na itay. Kung naklakid din nun almas ka. Kasano amalmas tinalaing? Kasano, nakitak a dinalapos na katidalo yun. Idi kwan, di ka mutan makita. Sinit pa ko adagos ti surfing board ko. Kat nagkapatak ang nagpaigid. Induron nak matidalo yan. Nariknak anay dong party ulok. Kat jakon amo ti si maruno ang napasamak. Amangan no dagiti kayo anayanod, tinagdungparkan ka. Isu anawanan ka iti puot. Kalati napasamak. Siguro, iso nga da sugat iti ulok. Kalata di makal ti dalo yan. Jak narik na ti kunada aging ginad. Kasano kumamarik nata, kat madamatang agserserping. Na ospital kakat nga rod. Imbaglakid din tasaan ka unay anadangran. Adda pagsayatan ti pan naka-ospital ko, bro. Anya? Pagyamanam ti pan naka-ospital mo? Nasugat lang nga rodan taulong? Kastapay ti bagam? Kumusta kan, sir? Mayat ka din ti Riknam? Mark, dahil ti bagbagak apagsayatan na ana ospitalak. Ami? Kasano nurse ka? Katno... Kunakon katamas daw ka akas kanyak. Imposible da ito eh. Anya ka dit imposible. Kasano gayam anam amuyo ti kabsat ko? Nagkatrabahuan kami iti may sa akumpanya, madam. Ay, vilat ako man tiawag mo kanyak, sir. Di na kami nga rod awagan iti sir. Amom tinagan ko, kas pasyentem. Okay nga rod, sir. Stay, Kevin. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Iso ti nakasurat dito'y chart mo. Mabalin ka di amaamuan. No sa dino ti pagnanaadam dito'y, Ivy. Iti boarding house nga sidag iti daytoy nga ospital. Adda kantin na. Adaman pasyente ka nagtaar gayem. Itaman pa'y anangag ko kan kada itabalikas anataar gayam. No makitam la ko ma, talaga anataar. Di mo nakita, taidyayan ti ubing tinagyan am ngamin. Anya ti sakit ti pasyentem anataar ako nam gayam. Adda kano iti baybay, idi naggingginad. Idi dimakkel ti daluyon. Nadalapos na kano. Imbaglakit din ta saan unay anagbayag ti gingginad. Di ta mo ti haramidan ta. Uwan nga rod Rumwarta ko maidi, ngam agtudumat. Ken, di ta mapanawan dagiti pasyente. Intamanen mga niti kantin. Ijay ka no ti boarding house ti nurse ti pusok. Nurse ti pusom? Kaya't mo asawan. Isu ti mangagas iti agsansanuong apusom. No nasaktan man ti pusok, adamat mangagas. Sapay kabsat ti ex mo. Uray ay, tanay kay asawa mo ti ex ko. Amo bro,
kurso na dakmat jemay sa agayam na. Ang jak mo nakikita. Pangkita nga takan kwa na. Mamati ka kadi, ana ilitlaeng tilubong dagiti agkagasat. Si kahamat bro. Umilat ayamat tilubong. No da kayo ti agkagasat, agkita ket agkita kayon tulatta. Imbag taadda kayo babalasang. Umay kumamanin dagiti ibagbagak akursunada ka para kada kayaw. Asino ka di tinakdakamaten yun, nana? Unyag paiso, nana. Makita yo ka diti dua sumungad. Talyawin nyo Imposible da ito eh. Amom da Kevin kanti kadwana? Wan gayam. Da Kevin kan Mark dayta. Agayam da. Awan dakas na, no agayam da. Tagayam kayo mat. Ni nana mat. Kababain no mga datirabak yun. Umay da nga tamangan dito, nana? Wan, masiguradok dayta. Kumusta ka, Ami? Mayat ka din teriknam, tay may kamat dito'y salas? Medyo mariknak at napigsa akon, Jeff. Nalaing ngamin nga agasikaso ti asawa. Agsipo, tanapudno, ti panagayat ko kan ka. Manipod ita, supapakak mo dayta panagayat mo kanya, Jeff. Agyaman ako unay, Ami. Rumbeng lang nga agin na yata, tagasawa takit nga road. Wan, Jeff, kat pasensyakan iti kinasabrak ko kan ka iti kalabas. Nalipat akong dayjay. Mga barwanan ta. Wan, Jeff. Joy? Adda ka dito'y ulongga po? Apay nga da kamat dito'y ulongga po. Apay anas daaw ka nakakita kanya. Ay, nabayag asinapsapol ka. Apay kumasapulan na. Adda ka di utang ko kanka. Kwa, inutang mo ti pusok. Ha? Ngamin na, manipod nagpukaw ka. Sinapsapol ka. Kat itatanasarakan kan. Sa apay kuma, tasaan kan amapukaw pa'y. Kasano nga da kayo dito'y ulongga po? Adda ka barbaro a branch ti kumpanyami dito'y. Da kami tinapili ang maidistino dito'y. Kasano matanakaw may ka dito'y? Babain kini Ivy. Imbaga na nga agkasapulan da iti nurse dito'y. Nasdaaw kami ang nakakita kan ni Ivy dito'y. Impagarup mi, ani ami. Agkakaingas da ngamin launay. Katamom ka di. Isukano ti mangagas, itinasugat a puso ni Kevin. Ha? Amom ka din ni Kevin, iso ti ex ni Ami. Anya? Ex ni Ami, kunam? Wan, saan siguro nga iso da tagkagasat? Sabali na ituding akagasat na. Oh, apay nga rod akitanak iti kasta. Dakas ka din. Nadlaw ka nun ni Nana Lolita, asikatisang kakita ni Kevin idimang mangantayo iti kantin. Apay nga isupay tinagbalin nga ex ni Ami. Apay ko manukas na. Saan damat anagasawa? Boyfriend lang mo. Amok nga damat riknam kini Kevin. Idi pa'y ladamom anakita. Kat imbagamon anataal. Oh, apay adi ka makaid na, bro. Masapol ang mapasungbat ko ni Ivy. Adda order kanyak dagiti dadakkel ko. Mabalin kon ti sumurot iti Amerika. No maasawak, ikuyog kun to iti Amerika ni Ivy. Nagasat kayo nga rod, numakapan kayo adagos. Sigurado amaud udiak, tamabayag nga ipagnad dagiti papeles. Awan mat ngamin dagiti dadakkal ko ijay, akaskan ka. Sana bale, tulungan kanto bro. Adda pagyanan nyo ijay, taadda balay dagiti dadakkel ko ijay. Sige nga rod bro, ikagumaan ta nga rod apasungbatan dagiti dua.
Uray ag double wedding tayon to. Mayat dayta na panunot mo. May sa ti pagkalaysaan, kan pakaangayan ti reception tayo. Wen bro. Nabayag ka din nga amunda Kevin ka ni Mark? Wan mat. Idi da ami pa'y kan Kevin. Nagpakpakaasi ni Kevin kin ni ami. Adi na isuksukat da ito eh. Ngamga po iti arapaap ni ami ama kapan iti abroad. Insukat na kin ni Jeff. Kasta ka di. Saan nga yung bagbaga ni ami nga da kaayan-ayat na? Saan ko nga mo? Gapo siguro, tada ka dito eh. Idin to taadamot ijay ili tayo. Saan nga nga umawawag kanyak ti kabsat ko? Manipod mat idi mayak dito eh. Saan ko mat anasangon nga inawagan? Makumikom tangamin. Wen nga ron. Nabayang mat basitan nga idardarirag da Kevin kan Mark ti panagayat da kadata. Sumbatan ta kadidan. Panagkita kit na pudno da kadata. Sapay dandani kanon mapan iji Amerika ni Kevin. Day tangarod mo timbaga na kanyak. Impay tantan na laang ti mangipag na iti papeles na. Imbaga na nga ipagnak ka no ti papeles ko. Tapno mapanak mat ijay Amerika. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Kayat ko nga ibaga kada kayo nga adan kaayan-ayat ko, Mami. Kevin Del Monte tinagan na. Anya? Kevin Del Monte? Timot sigod akayan ayat ni Ami dayta. Sa dino tinagkitaan nyo? Adasa nga ti kumpanyada dito'y, Mami. Nagbali na pasyente, tadanda ni Nalmas. Dayta ti damo apa nagkita mi. Nasa o kanyak ni Ami anasaktan ka no tiriknana. Idiin sukat ti kapsat mo. Nasa ni Kevin kanyak dayta, Mami. Ngam, imbaga na nga irugi kung ti mangipag na iti papeles ko ama panidya Amerika. Tulungan na kano, tadandan iti ipapan na ijay. Adagayam dadakkel na ijay. Kasta ka di. Napudno nga tamot kan ka, anak ko. Sinong bata kun Tamakitak mo't anapingat, Mami. Inton malpas kano ti kalay sami. Agpa-Amerika kaminton. Hala, addakan ka dayta, anak ko. Kita ang malatatigasan. Inwalin ko idi ni Kevin. Gapoy ti arapaap ko. Ngam, ad-adda nga inadaywan nak tinapintas agasat. Numaminsan, madi ti mga ramat iti sabali at tao. Gapo iti bukod nga arapaap, anak ko. Wan, Mami. Ni Ivy, saan na nga inarapaap ti mapan iti Amerika? Isumat ti makapan. Saan ngagpapadat igasat ti tao, anak? Mamatiak iti dayta, Mami. No na nga tuunay ti arapaap. Ngam kayat agun-udan iti madi. Wano, nalakaawagas. Ad-ada mababtuog. Taawan iti husto a lugar. Wen, anak ko. No asino pa itinwalin mo? Di mo ninamnama nga isugayam ti umno. Nagasat ti kapsat ko, Mami. Maragsakan para kan kuana. Magnamnama ak. Ano anyaman ti baligi ti kapsat mo? Di nataliplipatan. Kastan sa dagiti nasisingpat, Mami. Saan idabaybayan ti Diyos? Iso aliklikan tayo ti mga ramat iti sabali at tao. Gapulaeng iti maysa at tarigagay.